Zdravo svima i dobrodošli nazad na moj kanal. Danas neću govoriti o specizmu, karnizmu i tome sličnim sufiksima, već bih volio da ovaj video bude posvećen svima nama koji smo ovdje. 2016. godina je bila godina velikih promjena za mnogi od nas, uključujući i mene i vas koji upravo gledate ovaj video, ali pošto se sad polako bliži kraju, volio bih da se na trenutak osvrnem na to šta se sve to dogodilo ove godine. Evo, počet ću najprije od sebe. Ove godine sam u potpunosti izbacio sve životinjske proizvode iz ishrane i to mi je dalo uvid u jednu dotad potpuno nepoznatu dimenziju poimanja stvari. Da budem iskren, nisam imao predstavu da će se stvari odvijati u ovom pravcu i da ću uopšte otvoriti svoj YouTube kanal na kojem ću govoriti o veganstvu, ali kao što je to obično slučaj, neke stvari se jednostavno dogode bez najave. Time što sam odlučio da postanem vegan, sam sebi dao novu šansu da živim u skladu sa onim što ja smatram pravim ljudskim vrednostima i onim što je za mene ispravan način življenja. Veganstvo me je naučilo da budem zahvalan prema životu i da poštujem volju drugih bića da žive, ma koliko nama takav jedan oblik života izgledao zanemarljiv ili beznačajan. Ove godine sam upoznao mnoštvo divnih ljudi, ljude koji su slični meni i kojima je 2016. godina također bila izuzetno značajna u pogledu veganstva. Veliki broj njih je prešao na biljnu ishranu upravo ove godine, zbog čega i tvrdim da je 2016. godina bila izuzetno značajna i uspešna za veganstvo kao društveni pokret. U vezi sa tim, ukoliko vas zanima, mogu da vam ostavim jedan dokumentarac koji se bavi upravo ovom temom. Zove se Vegan 2016, ostavit ću vam link u opisu, za koji verujem da će svima nama pružiti neophodnu podršku i podsticaj da nastavimo dalje u svom aktivizmu. Još jednom, hvala svima što pratite moje objave, trudit ću se da postavljam sve kvalitetniji sadržaj i da na taj način dam svoj doprinos u širenju ideje veganstva na našim prostorima. Nadam se da će naredna godina biti još uspešnija svima nama i da ćemo biti brojniji, glasniji i složniji, naročito ovo posljednje. Želim vam srećne praznike i ne zaboravite, mir počinje na tanjiru.